Kanni Kadai Ka Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Pride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Shillong, Kalawe jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau thu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Dentering Shillong, but pinyas no yaladi hakalashai kaba kamstart kamshai. Khubor ni pijang sumpai pi shakimat kimat Khubor mentakajan mit. Ni pashwa shakimat Khubor na ka Jylla. Ka United Meghalaya Trade and Labour Union ringkat ka jinga Trailang bat ka District Legal Services Authority lembat ka Office Jangatnat Labour Ripoy District ka Shitrik Jymmang arajar pausan lapen long ka jingraki ka sngi kerpang kinang bela Belatip kum ke International Labour Day haka shnong saja nong po haka balai shimbenta de kinong belasngi na Kylleng gatem riboy. Bontlik ying bereukin thop ke ying school lembag jingtung jingtap haka shnong mau kadyang West Khasi Hills District kila julor na jing terjur upria ubalawan ringkat pat uslap ubajur haka step shitrik Jymmang arajar arpusan. Kat baga Jylla Meghalaya bat ke Pyrthei berok kue kidang raki ya kesni kerpang jong kinong tray nong bela kalong ke eke ke Khubor was ngosi bantip bagi kendangut kinong tray home guard kibla syakri la kumbashi pau haduk katan stem hapu ke office jong ke power grid clear East Gentle Hills kila syapen dokam umidirang ba ke Jylla konrad ki sangma ula ai khusnam bai bam kinong ilek kai sports kibla wanra ikanam ke buram syake Jylla Meghalaya Limbaga Chief Minister Sports Scholarship Scheme arajar Posau, arajar Posan, haga Jingalang, kebalong State Convention Center Shillong, haga Shitrik Jymmang arajar Arpusan. Upria ubajur baha haga step jangga Shitrik Jymmang arajar Posan, kumbaha haga Porsche Shiteng Minster. Laling shop yaga Shnong mau ko'mi, kebadan mau tat Russian constituency, haga bagi ying kesam, kidukan bagi jingtung jingtap, kila syapin julor. Lasakiru, Bor ading tu kat ni kenta beladap hap upria kikali mau kokmet kidang syam jing banyak nama ke jing reben palat upria. Kol Meghalaya Domestic Workers Union ni Shitrik Jymmang arajar pausan kelap hak register ni pendung kerteng ya berok kinong tre yeng briu kenapa keseng kandup la ban ai jing ada haba kinong tre yeng briu kingat ha kinu jing sya thombor ni jing sya le bam hok ha kitra yeng mang ai kam. Umindirang ba ke Jylla konrad ki sangma ke Shitrik Jymmang arajar pausan ulap lipat ba ya ke culinary casket Howard's Lake Shillong ke balong kum shibenta ban peni ki rukom syat jingbam de ki nong syat babangkti ki penjau dot ya ki pat ba ki belai shibenta ha ka de kesngi sedang ke jing syat de ki jingbam kalong nadu ke rukom syat tenrai bat kum juru ke rukom syat balai pojat kum shibenta ban pen Khubor yikinong sengkam lajong bat ban kintiuru yikinong rap ki barap yaki marap bapera per degi pongot ki dekhot jong ka Khasi Student Union kila penlong jeki daga basong kelan mongor haplau jagani grims ban pen sngo yaki mak jeng dawa jongki shikibor penya jongani grims mentapat tunya phai shiki Khubor na kari Ka Election Commission of India kala shimya karai ban lumno ikijing ken negatir electronic ki register ya kesngi kha dan sngiap ubril namar bakum bakalong menta ya ga kam la le bet da ka boot level but aga ni ka jingle kan suk ban wengno ki kerteng jong ki bril ki blayap na electoral roll ka ECI kala shimru ya karai ban pinmi no da kuwe ka voter slip ka bakam itanan Ki uplet ka Manipur la yok kem hendrengut ki le no sangut ki nong khayi drop but arngut ki briu ki blat wet aslam bha ki sangut ki le no ki kin thop ya arngut ki khot jong seng People's Liberation Army ki bla sha kem na Imphal West District but arngut pat ki khot ka United People's Party of Khang Leipak but Khang Leipak Communist Party na kem ki na Imphal East District le yok kurup ya ki tiar siat ki kuli ka pisa ba ki mobile phone kat basangut kinong khayi dropat kidai bawan na Myanmar. Kajung ki jong ki asha haga Jylla Kerala minta kala kinjo shaka prapuwisngi bat haduk mentaru kidang don hakmat secretariat. Ki asha kala rai bikin penlong sekajung ki habrok we ke Jylla.
Kajing kerana pedang ki Asya bat ka sorkar talong la bunsin rekam shim la poi satya syakabe honlang. Kajing dawa jongki kalong ban pen kiu ya ka onorium na ka nyawa cha syaka poi ya shibenai nalo kata ki dawa ba ka sorkar kan ai kelum ya ki sanlak anda kelakot syaka repo asnam karta. Ka sorkar Madhya Pradesh kala shim ya karai benit ajing syai ki kena kinthe shaman lagi school bat college makin sngoto syapang kalau jihad. Ka sorkar kala shim ya kani karai di hadian berkedan bonba ki kinthe ki blasha bat syarak bor tanamar bakila syak penbit haga kerteng jang ka jing e. Ka kumbujing tokit ka sorkar kala baki dan da ki kin huan ki beriu ki bathap kumnuban penbit ki kinthe lim baki social media baki wepat ki platform. Hagas ngi barakye ka Labor Day ka mendirang ba ka Delhi ka Rekha Gupta kala penmi ya ku hukum baki nong ai belai ki nong belas ngi ki diban ai syong that lai kenta naduk ka poch teng ngi haduk ka por lai beje no phais ngi namar bakani ka de ka por beshit kar ang bha kas ngi ka Rekha Gupta kal ong baki nong bela ki diban yo ya kani ka hok jongki haman lagi jaka bela khnang baki ni syong ri tengan ha ka por shit ngi. Ki pulit ka Karnataka kala suspend ya langut ki officer pulit kinthuk u inspector in charge namar ka jingbam shimkya jongki halo ka jingja ka bo wei buri ula sha bom yap hagi pat bor lapin mi ya ka digarai di hadian bagi kin huan seng na kanya muslim la kinno baki pulit ki mut ban snap jar pen ban halo ka ni ka jingja mentabat tengnya phai shiki khubor na Kylleng kini ka Pyrthei. Ka Nepal Teachers Federation kelapin menabakan penkut no ya ke jinga ki hadiam baki lahun ya ke jinga keran bat ka sorkar hlo ki khandai li ke mat ki badan kam. Ka jinga keran hapadang ki noin kai bat ka sorkar klaya dalai singi kenti tar hadu baki dapoi se jinga skul thu jing mot lang hadiam ka sorkar kala kular bakan penbet thamai no ya ke school education bill syuakar khandai Tarik ujellio. Kelaran kejing ploding ke belapur haki benta per jang ke Israel hak bagi Israel ke hapan penbena dekat national emergency namar ba ki phawa jaru ki breu ki hapan pet na lagi jaga syong jaga sa namar ba laling o pelan ke tedam khamtam ha Jerusalem kedi kejing ploding ke behe tam ha Israel mak ki pulet ding ru ki syam jing banyak kun namar ke jingjur palat kalian Menteri Ketanat Korbari jang ke India US Jaishankar ulai Khubor ke South Korea namar baka aga jingkar shana pura ya ke India halo ka jing syahir thama ke India hakile no hapahelgam ke South Korea kal ong bakan dan ringkat bat ke India banyak kun persya ya ke kamleno ka New Zealand kalapen mena da ke emergency ya ke kattu kat ni ke benta jongka namar baka jur bha ka jing sya linshop ha ka bor maryang na ka dago jing ther ulaba ha ka baka bon ba ki breu ki haban mi no na laki yeng gesam ka jing ther ulaba minta usnam hakikat tu kat ni benta jang ke New Zealand kita bampat juja menuru dari haduk menta kampat dan kanu ke jingyap ni mensau beriu acting president jang ke South Korea Han Duk-so lo resign no namar bo pun kre bani konik election president ke banlong hakalai Tarik ujellio lapen menahya kani hakajing keran jong u ba kilar pathai Khubor on pelong election president ha South Korea di hadiah ke jing syak pengat kendon an bat ke jing syak pen klem no president yun Kehuti kelakam ba kelayo bansiat Pyrthei ya Kylleng sonya pom jang ke US ke F-18 unang aktien kehuti uyaya sarya ulong bekerjat ke US kelangam haduriau jang ke Red Sea syaya kani ke US kelapin mena bekerjat F-18 Super Hornet jangka kelajak lenti haduriau Secretary of State John ke US Marco Rubio lakin tu ya ke Pakistan berkedai banyak trelang bat ke kinhun tokit kalau ke jingja ke belajar pahelgam. Ula phone chu mindirang ba do ke Pakistan usia Bas Sharif bat kum joru chu mindri ke Ketanat Korbari John ke India US Jaishankar ban kerpat bakam de ban ya pin ibor ndre ke de banyak trelang kena penne ya ke syongsok syangsan. Tigitu ke lagi Khubor hakimat kimat mata kajan mit Khubor